Ay 7:15 sir, inawagan nak I think ayaban nak DJ San ay security guard ni Apo Carlos ta ada kano agas asok. Maur-uram yan sa Irwin Marketing ko na sir. Iso ti mo nang kasak sir nagpatawag ka DJ Balasang ko nga aguk ubraken ni sekretarya ni Alice nga tumawag ti BFP kan kan maipakamo ka di fire brigade ni Sir Carlos. So tinubrak sir nagtarayat ada gusto yung kadastera. Imon una sir nga pinikat ko pela diri sir naka-parking kasi market data sa ako. Iso nga nagligat nga naglalo kit indalak damit apo diri tay motor kada kurong-kurong da. Iso nagayabak apo na suno matimang volunteer nga magtulong kanya ka pinakkat ni na inikat amin diri tay motor sir. Tapos diri tay Muslim sir nga aglaklako dan sa ti da pwesto nadtoy. Nikat da amin diri tinulungan da nga nagikat diri tay laklako da sir. Ken deta green na gate sir, deta green nga ka sa pwesto ta sir. Nakandado deta sir, when magtarpulinada dili computer da sir kada sa nakipak pakaasi kanyak no kadla mabalin. Nikiaten nin kat no maala diri jay computers da iso nga nagpatulong ak manen sir na ikat met amin asin apo ngem. Dito lang namin sir ti kayat ko ket maklear apan dito kat non umayti fire truck alis tulang apo nga makasta nga maapela dati apoy apo. Together via CSP, o kita din manang pag-hapit. Before nga nagka-JU, detay nag-uram, nagramram sir na ibabami detay baket ngayon tayo sa Irwin Marketing na ibabadan na ala istoy na. And then detay kadwa ng tulong tapos nang tinulungan diri si gasoline boy ngayon babadje baketen impatugaw minangayabak detay ambulansyan sir. Kat mga first aid ang jay ima na ken jay rupa jay lalaki hindi met ket jay bakit kat tayo so nga kakaasi ka mga kaskas ka nga mano mabalinket maagasan naalamet na sir na may pasikmet lang kidihamit na okay. Okay, sige na po, Kapitan. Yes sir.